marla anto microji maɗi انطلق يلا شيخ ابدأ. نعم. ايه نعم. وهذه اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل بداية الكتاب كواديتا يفوتقول دفترن عندي يوتي وندي دفترن نسخة مولاد دين دي علاقة مرش فيون دو يوتين دو وندي وبي أدنين دو 1,500,000 في heɓayno ɗon wano nuskaji 50 kono heɓaki ko sakkitorɗen ko waɗogol photocopie nuska on ɗe oɗo photocopie no laaɓi wanno photocopie noon nokkeeli ɗiɗi kono ko nokku gotu ɓuri laaɓude wa alayhi ɗo si tawi heeɓi ke yimɓe buyi oɗo no wawi waɗirande en photocopie ɗum ɗo no woniri ɗo ni telen 40,000 no laaɓi no haywde ko serti sina couleur on ɓay kañum yaltinta couleur kono haray laaɓugol ngol e ko hara ko masa anden ɗo kadi ɗum kadi hara ɗen wawi heɓude inchallah. inde cippo kadi ka internet waɗa darde kadi sine waway ittude nde ka ittande ka maktaba shamila waɗa hara yani no ɓuuri newade. almuhimmu joni no wawi wo no wawi fuɗɗoɗen beɗe jogii ɓe nuskaji o moɓodire waɗe groupe aji awa ha ne ɓeyda newade nde aroyay kam yen jogui yeeyoɓe defte ɓen ɓe wi ɓe addoyande kono fewno ɗo ko fewno fatara tunnagaha warraha aray ɗon yafoto. ƴetten muqaddimaji ɗin onno muqaddima on son tigui janggi muqaddimatul muallif ko heewi kon walli moƴƴinɗo deftere wo moƴƴinɗo deftere fil ghalib o wowlay ko fi honɗum o moƴƴiniri deftere nden e ko honno o rewi. si tawi joni ko wano ko rasailul ilmiya wano ɓorde bahsu taharruj magistére doctorat tarqiyat ɗum wiyete rasail ilmiya andi mo gayna université ko sortino be o ɗaɓɓa be waɗa recherche waɗa bahth ɓene bahtu taharruj ko ɗon fuɗɗoto fi ɗaɓɓutugol taw on tigui darante ko windi kon ko satane waɗe darajaji hoore mum. si feƴƴi ɗon ko master ma diplôme al ali ara doctorat ara noon bohusu tarqiyat fi on tigui heɓoy professorat wonde winda min ma wallifo deftere ma o winda o ɗaɓɓa e masala waɗa bahth. siko ɗin rasailuji ko ene dibaja amalu talib ko no on tigui woni e windirde noon be o sendita taw o waɗa khuttatul bahth o waɗa sendita madda on alal abwab wal fusul wal mabahis wal masail ala hasab
الخطة المرسومة للطالب جونون كدفت هيوي كون بوينداي كمقدمة سبب كتابتي أو سبب التأليف كفي هندوم بوالي فران دفترنا كو هيوي كون والي في ببين haray ko yimɓe ɗaɓɓiri ɓe yoɓe walli fo ko heewi ko haray ko taliba ɓen talibaɓe on tigi ɓen ɓe wiya karama ko en meɗen faala yo waɗan men char nde deftere ɗo ma yo windan men deftere e o fannu ɗo imma nasmu ma ɗum nasre ko tawata men wallitoray ma ara ko yiɗuɓe karama ko jon tun hay sina janngoɓe juuɗo makko karama ko ono kadi walli fane en deftere e o fannu ɗo ko heewi ko son daari ko ɓenta ko istijabatan li talabin mulhin min muhibbi aw min tullabi aw min kada wa kada allaftu wajadtu annahu la budda an ujiba su'alahum wa matlabahum en nokkeli go hara mustalahat ji ima gollitiri mustalahat ji ɗi tawata si a jangali kam gaddim a wata ɗi faamoyde wonde haray himo waɗi mo abréviation mo waɗi sappi tun jani wona sin o yasimi inni waɗi sin haray komi faandi ko kaari hunde kaari so ndaari joni wano ka e defte goo yaltinoɓe honno hadis aji ɓen ashabul kutubil hadis ɓe tawi windugo joni rawahu tirmidi tawayno ɗuuɗi ɓe waɗi tun ɓe waɗay ta sa ayi tun ayni rawahu ta tawi a janngano ko honɗum ta firi to a andata rawahu ta honno woni ɗum rawahu na mana ta on ko fandi at-Tirmidhi na on ko fandi an-Nasa'i da on ko fanda ko Abu Dawud anda qat rawahu qat Daraqutni rawahu kha fanda ko Bukhari rawahu mim fanda ko Muslim ɗum wiyete mustalahat haray mo ɓeeno no wawi joni no wara mi inna joni mustalaha an on min si mi falama wiide huwa madhabul malikiya mi inna madhab makk fiyo mi raɓɓi ɗinno mi inna makk simi inni makk haray ko malikiya ɗum ɗo noon si a jangali ka muqaddima an ka muqaddima on tigi be sa waɗi mustalah mo tawata ko antum weddodi e mum ko be ɓangina ɗum ka muqaddima wonde si a wi o yi ɗum ɗo aray ko ɗum ɗo woni ko fanda defte ɗen fayda ko noon ɗe woniri so daari joni wono ka imamu Shatibi ka Shatibiya ɓurra e him warani ɓe rumuse ɗi rumuse ji si a janggali ɗi a annduɗa si o wii ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko fanda a wawata famoyde fes hare muallifina en fof ko heewi kon haray ɓe waɗi ɗum ɗon ka muqaddima kono waɗi janngol muqaddimaji ɗin haray hino moƴƴi fayda deftere o deftere sa ƴettinde ɗo a wata fayda janngol nde fof nde wotere fi anndugo hinde himmima nde himma si tawi anda walli fiiɗo on nda janngu muqaddima on jannga farasa on khatima on e farasa on fa a wawa ñawde deftere nden si tawi a yangoto fi janngugol nde sa accay ɗon sabuno ko ɗon tigi tigi on fayda ko ɗon ko woni ka nde deftere kon ko ɗon famoto ɗum waɗi en fuɗɗoto ɗo fi kala muqaddima on ɗo arano on ɗo o ɗuɗɗinali haala kan ko dibaji on tun fayda o ɗumanni kono fuɗɗoɗen fof janggen fof ta en janggudi en wi jon noon ɗum ɗo himma fuɗɗoɗen yeeso aren e jangginogol goɗɗo ala ko joni ɗo ene heewi min o jangi karama ko en o jangguinelande fof min ka fuɗɗi ha ka hatti noon ɗum ɗo minen min janggano o min mbiɗa faala janggol fof si onon himma on min no himmimmi tawi widan fuɗɗoɗen ka deftere nden fuɗɗi ɗo bisimillahi rahmani rahim muqaddimatu sharihi muqaddima ko daɗɗir ɗum ani ko natirgal no wiye madhal no wiye muqaddima no wiye tawti'a no wiye dibaja ɗum ɗo fof wi no wiye ani ko tekkere nden wadde tekkere fi yo rondo dongal ngal ma e mo daɗɗude mo weƴƴitude moƴƴi fi yo aggu ɗon
ko faala wallinde kon ɗum ɗo ko waɗɗo sharhu ɗo on ko kanko waɗi nde yewtere ɗo ko hombo woni on ko cheikh Muhammad ibnu Salih ibnu Uthaymin rahmatullahi alayhi o wi ɗo inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. hasamma khutbat al-haja wan oɗo Abdullah ibn Mas'ud kanko filli ɗum ɗo e nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko heewno ko simo fuɗɗade yewtere fuɗɗade wadde khutba fuɗɗade waajagol yimɓe heewi kon ko ɗum ɗo yastahillu alkalama bi hada alhamd ɗum ɗo ko hunde andade khutba andaɗo ɗo ko yettugol Allah subhanahu wa ta'ala inna alhamdulillah tabiti wonde yettore nde wodani Allah kala ko neɗɗo foti e fuɗɗagol yo fuɗɗor ɗum inde Allah fuɗɗora ɗum jarnugol Allah mantugol Allah yettugol Allah toragol Allah yo Allah newnanmo sabuna ko Allah newnata piiji ɗin neɗɗo no eɓɓa o anni yo holla faale o waɗa préparation ji ɗin fof ronka laatade fes si Allah newnali tawa yahata few yarano o faaliraka imo eɓɓa kadi tawa kanko tigi imo waɗi uttu ette he taw si ɗum ɗo yo aden ɗumanno tun kono yon tigi fawa tun e Allah si Allah newni yaha yaltoya few ɗum waɗi no hani fuɗɗorgol inde Allah e hadis goɗɗo goo yeddodiraɗo sino sellima sella no wi'an larno maki kullu amrin dhi balin lam yubda bi dhikrillahi aw bi bismillahi fa huwa abtar kala hunde joginde importance ko fanɗi o joginde himmugol ko fanɗi o si tawi hunde fuɗɗoraka jantagol inde Allah ma inde Allah haray nden ɗo hunde ko taƴude nde ala barki ko guddere wiyete ko guddita jokkaki juuta wi nahmaduhu hiɗen yetta Allah wa nasta'inuhu hiɗen ɗaɓɓiramo ballal isti'ana talabul al awn wa nastaghfiruhu hiɗen insino e makko al istighfar wa talabul maghfira wa na'udhu billahi min shururi anfusina hiɗen moolo Allah boneji wonkiji meɗen wallahi wonki no rondi bone sabuna ko heewi ko wonki yamirta jommum koko boni inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi ko ɓe Allah yurma ɓen tun Allah waɗanta wonkiji mun ɗin tawa ɗi pooɗanta ko bone ɗi duñata jommum faade e bone ɗum noon ko Allah dandete bone wonkima yo Allah dande bone wonkiji men ɗi wa min sayyi'ati a'malina e boneji golleji meɗen yen toro Allah yo Allah danden kadi boneji golleji men ɗi golleji bonɗi ɗin ko ɗi pooɗanta jommum kon si Allah faabaki on tigi ɗum ɗon ko tana molanaɗo man yahdihi llahu mo Allah fewni fala mudilla lahu ala majjinowo mo wa man yudlil mo Allah majjini kadi fala hadiya lahu ala fewnowomo goy peewal hawrindingol ngol ko Allah tun jogi wa ashhadu an la ilaha illa llahu miɗo seedo wonde Allahjo reweteɗo e hoore gonga ala si wona Allah wahdahu kanko tun la sharika lahu ala mo kafidi wa ashhadu miɗo seedo kadi anna muhammadan wonde muhammadu abduhu ko jiyaɗo Allah wa rasuluhu kon laaɗo Allah sallallahu alayhi yo Allah juula e makko wa ala alihi o juula e ɓeygure makko nden yimɓe bele bo makko siɓɓe makko ɓattiɓe ɓen no e maɓɓe sonnaɓe makko ɓen kadi wa ashabi e wondiɓɓe makko ɓen sahib ko wiyete wondiɗɗo nelaɗo ko wurduɗo e makko ko fanɗi o ko fanɗi tawa no ko julɗo gomɗina nelaɗo wonda e makko ko fanɗi o ko fanɗi oɗo haray o wiyama ko sahabajo o heeɓi haray ngol metelel ɗo waman tabi'ahum e jokkuɓe ɓen e kala jokkuɗoɓe bi ihsanin no moƴƴiri ila yawmiddin ha ñande joddi dina
wa sallama o hisnaka tasliman hisingol kathiran heewngol. Amma ba'du, si ɗum ɗo feƴƴi ɓenna ko kalimatu fasli, ani sendigol hakkunde haala e haalago. Awa si ɗum ɗon yawti, awa si ɗum ɗon feƴƴi, awa ɓaawo ɗum ɗon, awa no hikki ɗon, haala men kan no riisigoy, wallahi en dankaki ka tum. ɗum no fof ko bi mana amma ba'd. Amma ba'd si wi'ama ka haala arabu amma ba'd ko woni fusha on, la arabu laaɓuɗo poy poy poy, ko konngol ngol addata yeeso ɗon ngol ko ya fuɗɗol ngol fa toɓɓuɗo fa. Amma ba'd fa aqulu lakum, amma ba'du aqulu lakum biduni fa haray shoy, yani woɓɓe no inni haray wona fasi moƴƴi, wono woɓɓe no ari e bulaga e fusaha ɓe fuɗɗorgol haala kam ɓaawo amma ba'du hara ɓe addali fa, kono ko ɗum ɗa ɓuri lollude. Fagadi manna Allahu ta'ala alayna, gonɗi Allahu moƴƴori e meɗen. Manna al imtinan ko moƴƴagol, ko okkugol. Wala tamnun tastakthir, wota okkir hunde man okkirgol hunde fi ya heɓu buy. Ndara ka tawata sa okki ɗo gokkum ɗon yaltinante buy, o ita waɗ ɗum ɗon ma. Man no fira kadi wajutugol. Manna wajiti, okki, ɗo ko fanda ko okkugol. Allah moƴƴike men, o okki en, o towi o okki en bi sharhi al aqidati al wasitiya, sharhugol nde finde wasitiyankore ɗo. Wasitiya nisba ila wasit. Wasit ko nokkure, ko saare wiyete wasit, ko zone région wonɗo e nder leydi Iraq. Joni ko ɓen ɗon Cheikh Islam Ibn Taymiya windanno jumlani ɓe ahlu sunna wal jamaa ko honɗum ɓe fiɓi. Tawde hari ɗon e feddeji bidiyankoji heewi ɗo moƴƴi. Yimɓe ɓen wonɓe ɗon ɓen ɓe wi Ibnu Taymiya yo wallito o addana warna ɓe deftere nde yaaja foti kono hara finde sellunde ko honno hana fiɓeede, honno hana gomɗineede, no nenaɗo e sahabaɓe wonirno noon, fiyo ɓe heɓu ɗum ɗon ɓe heɓa ka ɓe tuugo. O windani ɓe noon, askintinna e nden nokkure ɗon. O wi allati nden finde ɗon ma nden deftere Allah faha Cheikh Islam Ibnu Taymiyata nde wallifi ɗum o karamokodel islamu ɗo Ibnu Taymiya fi aqidati ahli sunnati wal jamaa, fi finde yimɓe sunna yimɓe jama ɓen, tagriran ka qirranagol ñinnangol ala at-talabati e ɗaɓɓu ɓen alladina ɓen darasuha ɓe janginde alayna e hoore amen e ka amen ɗo. ene darasa imma darasa alayna aw darasa ladayna aw darasa indana, jangi ka amen, jangi e amen, jangi si jangi e amen. Araɓe fata sa wi e amen fada ko kamɓe ko ala ɓe wiyata e hoore amen. Ɓe jangi ka amen ɗo nde ɗo finde ma nde deftere ɗo fil masjidi ka juulirde. Wa min ajli hirsihim, ay ko ɗum ɗo sabu ɗum ɗo o walli fori deftere nde, o wi ko sabu rerɗugol ɓe ngol ala hifdi at tagrir, e hunjagol ko ñinna ɗon kon. O tagrir mana ko karamokojo on o firata ha o gayna, si aro o inna ha o wiya ko ɗum ɗo woni ko selli, ɗum ɗo sella, ko ɗum ɗo jiccini, ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude, ɗum wiyete tagrir. ɗo o qirrike o ñinni. Joni noon o janginiɓe ka juulirde e taalibaɓe makko ɓen, kanko Cheikh Uthaymin. Joni noon ɓe faala fi wota ɓe yejjuto ɗum no foti hara no winda. O wi gaamu ɓe dari kamɓe bi tasjilihi e arestirgol ɗum, sajjala ko wona ɓeeɗo arestirta ni wiyete tasjil. Summa tafrighihi, refti wancinoygol ɗum ɗon kitaba tan hara koko winda, min ashrati tasjil
itta ɗum e cassette ji arrestiraɗi andi haali law arrestirgol ngol nasifana ɗum ɗo wona arrestirede ni hari ko tepugol ko cassette koye cassette ji jon noon hiɓɓe rerɗi ɓay wono ɓen karama koɓe ɗon heɓugol darsu e juuɗe maɓɓe na ko weeli fii ko ɓe heɓorta kon fii ñinnugol masalaji yeddodiraɗi adda ko woni tigi tigi tahqiqu ko woni nendidin kon tigi na ko weeli fii taliba ɓen no yiɗi heɓude gandal no yiɗi heɓugol gandal ɓe addora ɓe arrestira ɓe addora radio ji ɓe arrestira on ɗumantade ko noon arrestirte ɓay noon ɓe arrestiri ɗum ɓe waɗi ɗum tafriq ɓe heɗoyo noon ɓe windita ɓe windi ɗum e kaydiji ɓe ari ɓe yetti karama kojo on awa ko jangguinɗo men ɗo ko meɗen watti ɗum joni min wayloyi ɗum e kaydiji o wi ɓe itti ɗum ko e ɗin cassette ji ɓe heeɗo ɓe winda ɓe heeɗo ɓe winda o wi wa min al ma'lumi no jaa e ko anda kon anna alcharha almutalaqa min altaqrir wo yani charhu ko charhu fenso hendaɗo almutalaqa ƴettaɗo min altaqrir ko waɗirra kon ni tun laysa ka charhi almaktubi bitahriri wa awano charhu windaɗo tahrir ko windugol organisa winda hara piiji ɗin fof no senda ɗum ɗon waɗa e dambugal muɗum ɗum ɗon waɗana o adresse ɗo no windirani ɗum wiyete yani harrara tahrir so ndaari joni wano ka journaux ji ma ka majallaji ɓeyna usratu tahrir ma ɓeyna lajnatu tahrir yani windoɓe ɓen joɗotoɓe journal be journal hara ko journée janggueteɗen hara no woni toon joɗotoɓe winda organise article adda ɗo ɓe place o article ɗo ko ɗo duwa wonde oɗo kadi ko ɗo duwa wonde o ko ka premier page o ko ka deuxiéme o ko sifa ɗum wiyete tahrir bimana o wi charhu mo tawata a heɗimo e ko arrestira e ko tawata o winda winduɗo on saati dartiti ɗiɗiɗi wona gootu ka sellugol e ka hoolegol wona gootu o wi li anna al awwala sabu ara noon ɗum alimutalaqa min altaqrir ya'tarihi min annaqsi wa ziyadati ma la ya'tarihi thani o wi sabu ara noon ɗum yani ko tawata ko charhu wona yewtiri tan ɗo ni ɗum wiyete mutalaqa bitaqrir no wawi ƴawa e hoore muɗum ɗuytagol e itara ko yowagol e hoore mum yani no fawo e hoore muɗum no heɓa ɗum ɗuytagol ma ɓeytagol wonde no gasa nanira konngol ngol harnano ngol haniri no ma famiragol harnano ngol famiri ma kanko wowli ɗon tigui tawa no wowliri noon ella no wodi no wowliri no amma ɗimmum ɗum tawi ko winda ɗum daara ɗon ko heewi kon on tigui yiyay wonde o wurta no ɗum ɗo nani jakka no mi wowlirno no nani wowlorta haray ko winda kon ko ɗon palje ɗen ka ɗuytugol e ka ɓeydugol ko ɗon ɓuri fanɗude ko ɗum o faala wiide ɗo o wi wagat tagaddamat iddatu makatiba nashrin bi talabi tibaatihi o wi tagaddamat ɗaɓɓi ardini présentike nokkeli buy windoɓe sakita mana imprimerie ji buy maktabatu nashrin ko yani maktaba ɓene joni maktabatu bun base maktabatu kadali tibaa yani muuloɓe ɓen hara ɓe jogui imprimerie kono ɓe wiya ko maktaba ko bibliothèque on wona fi yeeyugol defte no waɗi bibliothèque ji goo fayda ko defte ko addugol defte sodogol defte adda yeeyita donc bibliothèque wona ma moɓidira defte ɗen waɗa ɗe nokku gotum faalaɗo arde jangga ɗon wo jangga ma so on tigui luɓoto o luuɓo o winde ko hokkari no luuɓi ɗum ɗo o janggoya o artira kono bibliothèque ji boyi hara kadi ɓe jogui imprimerie kamɓe tigui ɓe imprime defte ɗen ɓe adda ɗe ɓe yeeyita ma hiɓe humodiri e imprimerie ji jani
ɓe ƴetta e defte ɗen ɓe naɓa ɓe yenna imprimane men ɗe defte ɗo e compte amen menen min yoɓa on tumare menen min yeyta min heɓa tono o wi noon ɗin bibliothèque ji bus ɓe ari ɓe ɗaɓɓiri bi talabi tibaati ɗaɓɓugol muulugol nde deftere ɓe adodiri no anda deftere si innama ko cheikh mouhamadou bon salih ibnu outhaymin windinde haray nde hitti ɓeɗo kadi bibliothèque ji ɗi ma imprimerie ji ɗin ko welataɓe ko deftere hara si ɓe nde imprimama hara nuskaji guluji ɗum yeeyete heña heɓa gongel ngel tammar ɗum ɗaɓɓirte nokkel ɗin fof kono ɗaɓɓirgol noon sifa ɗum ɗo hara ellala no woodi joni woɓɓe ɓe imprime joni exemplaire ji guluji temedere lebbi ɗiɗi hara lanni fes ko ɗum ɓe adodiri ɓe ari ɓe awa mene ɗo menen faala men imprime men ɗumannoto joni noon wonde walli fiɓe goo ɓe enna joni koyon imprime kono koyen senduto noon walli fotoɓe ɓuy ko noon ɓe guerta woɓe ko noon woni heɓude nguure mumum si deftere nden nde marsi si innama joni o inna kanko joni min on jonnelam 20% kanko walli fiiɗo o noon ƴetton 80% ɓay haray fereji no woodi si waɗama exemplaire ji guluji temedere no gasa ɗon haray o heɓay ɗon kaw metta kolli moƴƴi woɓɓe goo inna joni min komi heɓata kon geɓal angal waɗnelan exemplaire ji masalan geɓal angal ko hawta kono exemplaire ji guluji nogay waɗi ɗum defte guluji nogay ɗen no okkonɗo fi sabilillah windon ɗum ɗon ko yuwazzau majjana wala yubaw woɓɓe ko noon guerdata mo be e annuyeji mum o wi walakin kono lamma kana charhu almutalaqa min altagrir laysa ka charhi almaktubi bitahrir tawde charhu ƴettiraɗo tun ka ñinnugol nanda e charhu windaɗo lida ko wi ko saabu ɗum ra'aytu mi yii min almuhimmi no jeeya ko himmi an aqra a charha nde mi janggata o charhu ɗo bitamahulin hara ko doyi mi janngirimo min ajli ikhraji charhi saabu yaltingol ko charha ɗo alal wajhi lmardiyi e yeeso weltinaygo welango ngo mi wela mo tawata janngoyɗo kadi weltoray fa faaltu dhalika mi waɗi ɗum walillahi alhamdu wa hadabtu ma la yuhtaju ilayhi mi monti ko hato jinnaka e mum kon wa zittu ma yuhtaju ilayhi mi ɓeydi ko hato jinna e mum kon no joni e nder charhu on ti no wawi addude yaltude e nder mawdu on o adda qissaji goo ma wola piiji feƴƴinoɗi ma ko yowoniri e makko kanko gurdam makko ɗum noon si tawi ko windugol deftere nde waggol charhu mayre ɗum noon fof hato jina si tawi joni yiiɗi waggol joni tahrir darsuji ɗi wonde nge janggoɗo ɗo ɗi piiji ɓoya montay ɗo e buy ko qissaji usama kalaji kono kirɗira yettesoɓe ɗum fof ara ko itteten tawi yettesoɓe hularay kala si tawi en waɗay ɗo joni tahrir darsuji ɗi inde mabɓe natta toon few kala ko wiya toon fi yettesoɓe en aray ɗum ɗon en monti ko sifa ɗum ɗo o wi ko hato jinnaka e mum kon mi monti no woodi goɗɗum go ko tawat no hato jinnano e muɗum kono o wowlano ka char o wi ɗum ɗon kadi mi addi o wi wa asalu llaha taala an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi o yimo tori allah yo allah nafir nde deftere o charhu ɗo wano o nafiri lasli on wallahi o lasli nafi al aqida al wasitiya nde fewni tagore nde itti jilɓayeji wallahi ibnu taymia ko allah wurtani mo ɗe moftene laaɗo ɗo allah waɗimo sabu findeji bonɗi buyi ɗi muuti fayda e nokkeli ka tawata noon hari findeji bonɗi ɗin lanni humbutude si deftere makko nden hewti nde janggama nde jangginama yimɓe ɓen jaɓa allah fewna yimɓe ɓen torki allah yo allah naadu e ene makko aljanna ɓuɗo towde wa an yajalana nde watta e min du'ati lhaqqi noddanoɓe goonga wa ansarihi o waɗa en kadi jinganoɓe goonga kan ɗum ɗo woni soobe so taw hara ko noddeten kon e mum ko e goonga hara ko goonga jingante naaɓigol ko kaarijo oustage kaari docteur kaari ceerno kaari hara na ɗum jinganten na jingal ngol ɓay ko karamo ko an ɓay ko siɗɗo an ɓay ko melleñol gotol ɓay mo waɗi ɗum ɗo harana ɗum ko sabu goonga kan hara ko goonga kan jiwdanten allah waɗu en ɗum innahu qaribum mujib kanko allah ko ɓattiɗo ko jabotoɗo kadi so torama muqaddima joni noon muqaddima o hino mo noon tigi tigi on
bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd fa inna hadha alkitab alladhi yusamma al-aqida al-wasitiyya wa adidu al-aqidatu al-wasitiyyatu sabonu ngoyne sabna sin yusamma imma ko heddon kon addirama harfu jar inna yusamma bi muhammadin marina yusamma muhammadan yusamma yataadda bi nafsihi wa yataadda bi harfi jarri kono adido al-aqidatu al-wasitiyyatu teske ko faljere la وما يسمى بمقصود لفظه إذا كان المقصود لفظه يعني هو كوني جوني كو PDF سانزا تاكو سأدي عامل باو عامل ونقول لتادم بس كيف أراكو تاكو PDF سانزا تافس سأدي حرف جر سانزا تافس إلى العقيدة الواسطية سورة المؤمنون سورة المؤمنون na zanza weta suratul mu'minina kalasili haraino sitawino na maqsudu lafdhuhu kueta ko suratul mu'minina wa suratu ko mudaf mu'minina ko mudaf ilayhi mu'minina ko jamu dhakari salim yujarru bil ya kono bay ko joni ko maqsudu lafdhuhu ko lafdhu don tiki woni ko fanda o heddoto kanko ko PDF o sanza tafis wi ata ko suratul mu'minuna ko ɗum waɗi oɗo kadi al aqidatul wasitiyya yusamma al aqidatul wasitiyatu sabu maqsudu lafduhu allafahu wallifike nden deftere ɗon habrul ummati fi zamanihi gando kummalujo mofte ɗen e fewndo zaman mo habru ko gando molnaɗo yandi ibnu abbas ɓenna habrul umma on noon ko umma on fof oɗo wona umma on fof ko umma wonnoɗo fewndu makko on fewndu zaman makko ibnu taymiya fewndu makko o marano gorejo o marano mo o fotta inne si ibnu taymiya ala o ka ibnu taymiya ɓuura kaarijo fewndu ɓe wurdi ɓe ngo o alano few ɗo o wiyete aboul abbas ani sowore makko ɗen aboul abbas cheikhul islami ahmad ibnu abdil halim ibn abdissalam ibn taymiyata al-harrani harran nokku wiyeteɗo harran ko ɗon o jeeya yo noon waggol mo nisba ɗon wiye al-harrani rahimahullah al-mutawaffa sanata 28 ba'da 700 lilhijra annabawiya al-karima al-sharifa ko nde hitande o faati ko 728 woni ko faati yani ka qarnu thamin o wuuri e mum ma ina hakkunde qarnu saabi wa athamin o ƴetti seeɗa e qarnu saabi on o ƴettoy seeɗa e qarnu thamin on wa li hada arrajuli min almaqamati o gorko ɗo o no jogii immorde e daranɗe e teddule maqamat jamu maqama ko teddungal ko position ko darande himo jogi allati ɗin yushkaru alayha himo jarne e ɗin wallati ɗin narju yen jorti min allahi immorde ka allah lahu wonandemo kanko ibnu taymiya almathubata alayha mbarjitegol e ɗin ɗon ɗen darande ɗon fi difai anil haqqi fi duñangol gonga kan difa defandugol gonga kan duñangol gonga kan wa muhajamati ahli al-batili e ñosagol yimɓe mere ɓen ñosagol ni atakugol yimɓe mereɓe ɓen ma ya'lamuhu ko tawata no andi ɗum ɗon kullu man tatabba'a kutubahu wa sabaraha kala jokkutuɗo ndepiti defte makko ɗen jokkiɗe jangi wa sabaraha o humpiti ko woni e majje kon tigi sabru ani ko ɗaɓɓutugol ha yiita joni on ndi ko ɗum wano laboratoire no wiye misbara ma muhtabar misbara ɓen asabru wa taqsim ko ɗaɓɓutugo inna ɗum ɗo na ɗum ɗo ko ɗum ɗo si tawi na ɗum ɗo haray ko ɗum ɗo ete asabru wa taqsim yani defte ibnu taymiya ɗen wonande janguɗo ɗe
andi ɗe humpiti ko woni e nder majje ko yimo andi pellet o defandi goonga finde goongare nden o soñjiɓe yimɓe jokkuɓe mere ko ɗum ha joni yimɓe jon e findeji bonɗi ɗi wano rafida en e gulatu sufiya ɓe ibnu taymiya wolti tun ɓe diwna ibnu taymiya fimo wolte tun e defte makko ɗen haray ɓe andi ɗon ɓe heeɓi probléme sabu no o accanaɓe fof o janngo ha o andi mantiqe maɓɓe on e falsafa maɓɓe on e usuluji maɓɓe ɗin si o nangi ɗon wela futinde si o dallini ko yahu takkoɗa ha ara imma mukabara tan inna non min hakkitande an ala ɗum ɗon ara ko ɗum ɗo kono si tawi ko mantiqe aqle hara ko haqqille wona e gollitirede e dalilji selluɗi ibnu taymiya mo o reɓɓi o waway on tigi o wi ma ya'lamuhu taban o wi ma ya'lamuhu kullu man tatabba'a kutubahu wa sabaraha wal haqiqatu annahu min ni'amillahi ala hadhihi al umma o wi tigi tigi on gonga on ibnu taymiya ko nema Allah mo Allah nemine ɗe mofte ɗo wallahi ko gonga li anna Allah subhanahu wa ta'ala sabu Allah seniɗo towuɗo on kaffa bihi o suriri sabu ibnu taymiya umuran piiji azimatan mawɗi khatiratan hulɓiniɗi alal aqidati l islamia e nde finde l islam Allah waɗi ibnu taymiya défense ɗin ɗo piiji hulɓiniɗi mawɗi bonɗi ronki hewtugol finde l islamu nden ma si jilli toon Allah waɗa mo sabu ɗum suuto iwa fes wa hada l kitabu nde deftere ɗo kitabu muhtasaron ko deftere raɓɓinɗinnade يسمى هنا إن العقيدة الواسطية ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط مولد أن سبق في أن ابن تيمية واللي فرين ده دفتره وبي أريك ماكو كانكو ابن تيمية رحمة الله عليه أريك ماكو دون غوركو إنيا واي ببين نكور نوي واسط سارة بتني واسط لين بايواري goɗɗo e juge ɓe ɓen toon wa shaka ilayhi ma kana annasu yu'anunahu min almadahibi almunharifati o ari o wulliti ka ibnu taymiya ko yimɓe ɓen woni e mum kon hiɓe no soñjiɓe yu'anuna hiɓe gerda hiɓe tampa hiɓe soñjodi min almadahibi almunharifati immorde e laawi ɓoyliɗi inhiraf ko derayuɗi ko accituɗi laawol feewugol ngol laawi ɓoyliɗi ɗin ko yimɓe ɓen soñjodi e ɗin laawi فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته تنتني كو يونديري عند الله دين صفاجي الله دين وادو بالتأويل e ɓolɗinoɓe fes e nandinoɓe tatabintinna inna Allah e ɗum ɗo ko gootu e hululiyuna ittihadiyuna wiyoɓe Allah cippoto soro e nder neɗɗo ha on tigi wonta Allah wontamo sifa ɗin ɗen findeji tawi ɗum no woduno yimɓe no soñjode ɗum o inni wallu men fakataba hadihi l aqidata on tumati o windi noon nde finde ɗo allati nden to addu hinde konte zubdatan ko teɓɓere ma ko nendi ko tigi tigi on zubda ko hulasa ko laaɓi kon pos ko siwa siwita kon ɗon ɗo li aqidati ahli sunnati wal jamaati wonande finde yimɓe sunna yimɓe jama ɓen fima yataallagu bil umuri allati khada annasu fiha bil bidai ko tawata no yowodiri e piiji ɗi yimɓe unti e mum haada ko jumpugol ko untagol ko naatugol e muɗum yimɓe naatiri e muɗum immorde e bide aji wa kasra fiha al kalamu haala wi ɗuuɗi e muɗum wal qiilu wal qaalu e wi'ama witama ɗuuɗi e muɗum o wi nde finde aqida wasitiya nde o windi ɗo o raɓɓinɗinni ko suuta ɗum ko ɗum ɗon woni teɓɓere ɗum ɗon woni nendi ko ahlu sunna wal jamaa fiɓi kon e ɗi piiji ɗi tawata yimɓe ɓen ukkike muɗum wowli ko fa laawo ha si on jangi defte aqida feddeji go'o on wiya alhamdulillahi ko Allah hawdinon e finde ahlu sunna wal jamaa kon yimɓe no unti ton wowli wi'ama witama mo be ɓay haɓɓitagol anday fi Allah toon tigi 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 ko honno Allah waɗi
so haɓitike ɗum a yangoto inne ko o jawhar kana o jawhar ko ɗum ɗo no wiye nafs ka wiyatake nafs no wiye ɗum ɗo ka wiyatake ɗum ɗo himo mari ɗum ɗo ka o mara ɗum ɗo kono wasi ɓe inna almutakallimun ɗuɗuɓe haala ɓe wowli ko ɓe duwano ka wolude allahu subhanahu wa taala beru ko sifani en kon kono no tun wawɗen andude ayen yiyatamo ka adna ga la tudriku l absaru wahuwa yudriku l absara wahuwa samiu l basir yani kono kamɓe ɓe haɓɓitike haqqille maɓɓe ɗen waway andinde ɓe piiji werniɗi o wi wa qable an nabda alkalama ala hadihi risalati al azimati wi ko adi en fuɗɗagol taw haala fi nde deftere ɗo o lettre mawɗo ɗo risala ko winda lettre o lettre mawɗo ɗo no hibbo an nubayyina o wi wo hiɗe yiɗi tawde ɓanginten anna jamia risalati rusuli wonde dendanagal nelaɓe ɓen nele ko ɓe nano kon ɓe foppo maɓɓe min awwalihim nuhin ɓorde e arano maɓɓe o nuh alayhi salatu wassalam ila akhirihim muhammadin sallah sallam ha sakkitiɗo maɓɓe on muhammad kulluha ɗe nele fop tad'u hiɗe nodda ila tawhid faade wotinigol allah nulaɓe ɓen mission ji maɓɓe ɗin message ji maɓɓe ɗin message ji nulaɓe ɓen ɓe foppo maɓɓe ɓorde nuh ha e muhammad ɓe foppo ko nodda no taw ko yo allah wonu gooto ko yo yimɓe ɓen waɗu allah gooto ɗum ɗo woni fondation kala nulal iwrugal ka allah fof ko ani ibudullaha ndaare so ƴetti joni ka suratu araf suratu hud suratu shu'ara fi qissa annaba ɓen ko e ɗiɗo corteji ɓuuri jokkodirde wa ila adin akhahum wa ila kada akhahum wa ila fof ko o fuɗɗorta yani yufatihu qawmahu bimadha bi kalimati tawhid ko fuɗɗorta yimɓe makko ɓen ko wigol ɓe o ubudullaha wala tushriku bihi shay'an rewe allah goto ko ɗum ɗon o fuɗɗorta ɓe taw bisimillahi rahmani rahim on ko ɗum oɗon wiyata taw hoore ma juule ma waɗe ɗum ɗo ma watte ɗum ɗa ko rewe allah goto o wi qala llahu taala allah towɗon o wi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wama arsalna min nulali min qablika ko attima muhammad min rasulin nulaɗo wo nulaɗo illa nuhi ilayhi sina min wahi e makko min yamiramo annahu ko hani andugol ko yowi ɗum ɗo la ilaha illa ana reweteɗo ala si wona min fa'budun rewela kala mo allah nuli aɗa nulaɗo taba nelaɗo kadi ɗen andi ko ɗum allah winomo ko o yo yetti wonde awa allah jo reweteɗo ala si wona kanko allah yoɓe rewmo wa qala taala allah towɗon o wi kadi aya goɗɗo goo ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت gondi men nuli men immini kala mofte nulaɗo men immini e mofte be mofte nulaɗo ha e maɓɓe fi honɗum ani ibudullah yoɓe rew allah wonde kori yoɓe rew allah rewe allah wajtanibu taguta woɗɗito ɗon e tagutuji ɗin koko rewa ko wona allah worde iblis ha e ko nandi iblis wa dhalika waɗi noon anna alhalqa wonde tagore nden huligu ɓe taganama li wahidin fi goto pette wa huwa allahu azza wa jalla ɗum le ko allah tedduɗo mawɗo huligu ɓe tagama kamɓe tagore nden fo li ibarati fi rewgol mo kanko tum li tata'allaqa qulubuhum bihi fi yo ɓerɗe tagore nden fo yowito e allah ta'alluhan ka rewgol ilah ka rewgol wa ta'ziman e ka mawningol wa khawfan e ka hulgol wa raja'an e ka tanjinagol jorto
wa tawakkulan e ka yowitagol wa ragbatan e ka rerɗugol wa rahabatan e ka hulgol ɓerɗe maɓɓe ɗum ɗo fof ko ɓernde watta waɗugol allahu allah oɗo woni allah amen o woni reweteɗo amen o woni mawɗo amen o men hulata ko o men tañƴinori ko o men fawi e muɗum ko o men yiɗi ɗum ɗon fof ko ɓerɗe ɗen watta ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓe tagira fi muɗum hatta yansalihu ha ɓe ɓooro ɓe sorto insilah ɓe yalta an kulli shay'in kala hunde min adduniya immorde ka adna la yakunu tawa ɗum ɗon wonata mu'inan lahum ko wallittoɗo ɗum ɓe ala tawhidillahi azza wa jalla e wotinɗingol allah towɗo mawnon fi hadi l umuri ɗi piiji ɗo waɗugol allahu on allah e mawningol mo e hulgol mo e jortogol mo yowagol e makko rerɗugol ko woni ka makkon e hulgol mo ko allah tagiri tagore nden ko fiyo yo ɗum ɗo wonu ka ɓerɗe maɓɓe joni noon si ɗum ɗo woni ka ɓerɗe maɓɓe haray ɓe sortike e kala ko woni ka adna gan ko tawta wallitako ɓe ha ɗum ɗo laato nde annaka no an anta makhluqun sabu an ko a tagaɗo la budda an takuna li khaligika la budda feere ala an takuna li khaligika nde laatanto taguɗoma on qalban wa qalaban nde wonanta taguɗoma on laatanoɗamo wonanamo ancor fi makko qalban ka ɓernde wa qalaban e ka muulirgal yani ɓandu e ɓernde fi kulli shay'in piiji ɗin fof an ɓay ko a tagaɗo ko hani kon ko ya wonan wona militant jo taguɗoma on qalban wa qalaban yani ɓe wiyat ɗum ana laka qalban wa qalaban min ko fima tum ɗum ɗo ɗon ko wiyante ɗum ɗo ko allah koy joni fi politicien jo a yiɗi mo tawimo ana laka qalban wa qalaban maɗa yiɗi goɗɗo fi intérêt ji wonɗi hakkude mon inna ana laka qalban wa qalaban la ولهذا كسب دون كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كسب دون لا ترنو نوداندو نولابه بن ko ɓe noddano e mum ko julde allah e kisi allah yowoni hoore maɓɓe ila hada l amri l hammi l azimi ko e faade e nde hunde o fiyake mawnuɗo fiyake himmuɗo ɗo ɗum le woni ibadatillahi wahdahu ko rewgol allah gooto la sharika lahu ala mo kafidi walam yakuni rusulu laatanoki nulaaɓe alladina ɓen arsalahumullahu ɓe allahu nulno azza wa jalla ila l bashari faade e ɓandinke neɗɗanke ɓe laataki yad'una ila tawhidi rububiyati hiɓe noddayno e wotinɗingol jeyankaku ngun ka da'watihim wano noddugol ɓe ngol ila tawhidi l uluhiyati e wotinɗingol allah yankoyagal ngal ɓeɗo ɓe allah nuli e yimɓe ɓen ko ɓe noddayno yimɓe ɓen fiyo yimɓe yo gomɗin wonde ko allah tagi yimɓe ɓen tagi jinnaji ɗin tagi malaika tagi asama tagi leydi tagi naange e lewru tagi kanko jeyi ko ɓe yangino fi noddugol yimɓe ɓen e ɗum hewtano wano ko ɓe yangino noddugol e yimɓen yoɓe waɗu allahu on gooto yoɓe wootin ɗin allah ka dewe tawa ko allah tun rewete par ce que ko ɗum ɗon woni ɗum ɗon ɓuri wonde importance o joni fi a wi tum ko allah tagi min do miɗo qirri wonde ko allah tagimmi ko allah tagi asama o e leydi ndin kono ɗum ɗon tun gaynata fiya woni julɗo be watta ɗon wonde awa komi rewata kon kadi ko kanko tum hara kadi na konngol ngol tum wowluɗa goy hara waɗu ko ɗum tawde ko ɗum ɗo metti fi kon ko waɗugol allah gooto ka dewe ɗum ɓuri mettude fi amma waɗugol allah gooto ka tagore ɓay fayda porne ala goɗɗo ay en heɓali e gooto wiɗo kañum tagi leydi tagi asama o ma kañum moƴƴini guenage ko wonɓe yiɗi joni mbeɗa yaara ɓe dara guenage kadi ko honno way naɓa machine ji toon kadi ma lewru ndu kono wigol ko menen moƴƴini joni mi yaha dara komin moƴƴini kon si bonali ɗon poɗodiraka ɗon kono ka dewe ɗon ɓuyno dari no wiye kañum
ko kañum rewete firawna e hoore makko honno wino ana rabbukumul ala ma alimtakum ilahin gayri tawde ko ɗon poɗodal ngal ɗuuɗi ko ɗum wasi annabaɓe nulaɓe ko ɗo ɓe ɓuuri yangade ko ɗo ɓe ɓuuri noddude yimɓe ɓen pise ko ɗon ɓuuri wonde importance ɓay ko ɗon yimɓe ɓen ɓuuri salade ko ɗum o faala e wolande ɗo o wi dhalika waɗi noon anna munkiri tawhidi rububiyati wonde yedduɓe wotinɗingol jeyal ngal galiluna jiddan himɓe fanɗi moƴƴino wiɓe allah na allah tagi e aduna on ɗo tagore nden ko seeɗaɓe ɗum ko chihu iyankoɓe dahri yuna en wa hatta alladina yunkirunahu hayɓe yedduɓe ɗum wonde na allah tagi aduna on hum kamɓe fi qararati nufusihim ka nder wonkiji maɓɓe ɗin tabiti waali ɗon la yastatiuna an yunkiruhu ɓe wawata yeddugol ɗum goy allahumma illa an yakunu qad sulibul uqula almudrikata adna idraki si wona allahumma illa allah si wona hara ɓe laatike ɓe ɓoorama haqqillaji andoji ko ɓuri fanɗude e ko andete ko ɗay joni haqqille lan ni ɓoorike fes si tawi ko ɗum haray no wawi ɓe haray ɓe gomɗini wonde o adna ala taguɗo mo fa innahum qad yunkiruna hadha min babil mukabarati oy kamɓe ɓeeɗo won chuiyankoɓen communiste ɓe ɓen e dahariyuna wiɓe adna on koni tum moƴƴini hoore mum ɓeeɗo ɓe yedda wonde ko allah tagi kono ɓe yeddira tum mawnin kinnare ɓeyno menen ɗo he menen min jaɓa ɗum fi on non min jaɓa tum no wiyete mukabara tawa tippa e dalil no woɓɓe no yeddira noon tum he konno konto cippuɗo ha wiɗa ɗum ɗo an a gomɗina ɗum non mi cippano ko noon mi jaɓa ɗum sama mukabara tan o wi kono sina ɗum haqqille jaɓata wonde hunde no wodana hoore muɗum o adna no o yuɓɓodiri ni ndi leydi e ngu kammu e ɗe koode e nangue e hendu e ɗum ɗo e ɗumɗa ɗum no wawi maƴa malmalta tun wonana hoore mum ni haqqille jaɓata ɗum ko ɗum waɗi yedduɓe ɗum ɓen ko seeɗaɓe ni no waɗi noon wiɓe adna on ko wiyawnu hade tun wi ponson nde wotere tun leydi ndin awa leydi ndin ndi woni ndi yiltodira nde wotere kayɗi kadi ndi fecciti continent ji ɗin continent amérique woniri to afrique woniri ga asie woniri to ko ɗum waɗi to kaɗo naati o a tawa to no kaɗo yalti o tawa to no naatoyi ko ɗum waɗi sa hiɓɓidiri kadi aɗa naatira ni nam ɓeeɗo ko seeɗaɓe kono yedduɓe wonde hi tawi ɓe qirri wonde ko allah tagi fof kono yedduɓe wiɓe allah tun rewatake joni ko be bake goɗɗum e makko ɓeeno ɗuuɗi imma ɓe wowla a jaala al alihata ilahan wahidan o waɗay kanko ɓe allah ɓe foppu gooto ye inna hada la cheyun ujab ɗum no ngalɗiɗi ma haysi ɓe wowladi kono tawa ka golle ɗen tigi tigi no holli wonde ɓe jaɓa wonde allah o gasa wonde gooto petti ko ɓeeɗo ɓuri ɗuɗude ko ɗum waɗi nulaɓe ɓen ɓe soñjodo e yimɓe ɓen fi tabintinnugol tawhidul uluhiya o gadi gassama dase darata ko ɗo nan ɗo no gaddima no juuti darden ɗo noon almuhim defte tawhide ɗen fi wotinɗingol allah fi gomɗingol ko hani gomɗinde kon hoolo ko hani hoolade kon ko reena e ko wirni ɗum ɗo no himmi moƴƴi hanaka welsindede tawhide on aqida on ɗum ɗo no hani julɗo o janga ɗum o faama o hoolo o gomɗina sabu ko ɗum ɗo woni fondation on ko ɗum ɗo si neɗɗo heeɓi tawhide timmuɗo finde sellude hara himo e jam bakkatuji ko heɓoyta goɗɗi goo
inchallahu tawi shirku ala e majji ittugol wonki julɗo ala e majji hare fof wa fi fusahati min amrihi haray himo e jang hara himo e jang kono si tawi tawhidi on sellali finde nden sellali haray miran on ka piiji dewe ɗe wona e waɗe ɗon woni yulɗo sabu ka tawhid on woni miran on si tawi noon miran on woni yulɗo ko tumba toon ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi fayda si neɓoyi a tawa e fof yahino ɗum waɗi yen tori allah subahana taala allah okkore en tawhidi selluɗo okkore en finde sellunde waɗa en julɓe moƴƴuɓe wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi amin shukran shukran no. ala joni hande en wino nane fi defte ɗen woɓɓe no jonni jonnuɗo 1.500.000 ɗin ko yimɓe jonnidi sodama defte ɗen goɗɗum waɗama photocopie woɓɓe no jonni kadi amiru en ɗo fi defte no gasa waɗe 50 ɗen ɗon kadi e ndarude ɓay min hari eni ko menon karama koɓe min jatti ben wondude min soodi yoni kamɓe ko maɓɓe ko inchallah en waɗa e photocopie e tare inchallah no ɗino kadi no sendire ɓeru wodunoɗo ɗen telen nuskaji seeɗa ɗin ɗon hari min mbuuɗi komi jonnano ko ɗin ɗon sooda yoni kamɓe ko maɓɓe ko min ɓe kamɓe ɓe muñu si aroyi awa sina ɗum waɗe photocopie inchallah ɗi watte photocopie haray jonnuɓe ɓen ɓe welto inchallah fo mum haray ɓe baraji ɗin ko ɗi gooti inchallah en torki allah ɓe wonɓe wadde ɗum ɓorodirgol fi waɗalngol ɗen ɗi moƴƴereji ɗo yo allahu ɓeydu jawdi maɓɓe ndin jaɓa sadakaji maɓɓe ɗin yo allahu lontinaɓe ko ɓuuri moƴƴude allah waɗa barke e jawle ɗen danda ɓe masiboji ɗin fof jasakumullahu heyra ari ɗo Issa Ba garɗoy aray o ŋacca hakke oɗo suka ko musidɗo meɗen iwɗo Sénégal no Issa Ba walla ko Diallo woppu kan Diallo ni Diallo ɓuuri hewde ɗo de si ɓe wi andi ɗo kay wa Ba maɓe lappuma ɗo de o ko Sénégal o jeeya kanko e famille maɓɓe on hiɓe ndara en ka YouTube ɗo e darsuji men ɗi ɓe waɗa mutaba darsuji men ɗi moƴƴi kanko e famille makko on ɓe yiiɗi e moƴƴi awa eti ha o heɓi contact o yimmi o ari o inni ko faala ko janngol e juuɗe am joni kamɓe Sénégal toon karamokoɓe heewɓe hara ɓe jogii duɗe majlisiji hara yimɓe iway ka woɗɗi ɓe ara ɓe wona hara no woodi ka wone no cuuɗi no woodi ka ɓe weera woɓɓe hara no woodi daratoɓe fawtoɓe hirande e coƴƴa en anndi joni sukaɓe men buy no imma ɗo yahoɓe Fuuta Tooro no yahoɓe Mauritanie ko honto ɓe wonoyta ko e fee karamakoɓe ɓen ɗon ɓe jannga ɓe heɓa ko dankoɓe ɓe sikki noon hara enen lagine ga kadi ko noon wayi tawi jakka murad ɗin en hewtalta o marhala ɗo o martaba ɗon joni meɗen darude ɓay on tigui no anni waɗay nokkure ka tawata si goɗɗo iwi ardi wano ni no ardi ɗo ni hara no wodi ka o wona o janga ɓeru ko Allah taguini yo jangu ko kono en heɓal taw walay joni min yewtidi joni yo yiltotaho ha si Allah muuyi en heɓoyi nden nokkure inchallah o ara yiɗugol gandal iwgol ton o landi o tefi ha o hewti ka suudu an ɗo gila hecci hanki imo ɗo andi ɗo ko holli ko yiɗugol gandal yiɗugol diina
en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkor mo gandal ɗuɗungal waɗangal barki ara mbiɗa darde no yiltora inchallah kono so Allah jaɓi ko e foɗodir men humpodiri e yimɓe makko ɓen kotirawo makko on awa en daroya inchallah laawol goo no arda hara en daɗɗi ka wawata wonde inchallah jasakallah hay tafaddal yaw joɗɗa Very good.